So far, music industry, no matter saying, how has it been treating you? Oh, very, very good. Very, very good. Because we are from nowhere and Yamede Yabe place. Baby, I no. Media debi me appreciate it. Yamene and then adoya or the amame because say nipa hunu mumu no betimi aka say obetimi ahwe say oh nipa what to say onkuta we ayese ye chaade nipa no hwe wa ho ofe o hye kasa wutimi kane ade o say oh nipa we obe deserve we ba nyame nhwe sa say bia wa nko school umfra busua papam abusua omu wo bi yemu nti no e wo say me hunu di obi owo bi abusua no be hyira do da bi na momu no ono o chama ne sumu bia so Bia ti ba bia ye free no na ye nsusi ye nyina ne say e bia nka niam na ye beton nya enwom no ne ye to de to na sorry dem time am go school e bia ono ma obi yare edru Wednesdays ni ye worship wo school ni nyina me na me lead ba ma adwen mu no na me nim se medru ba bia medru enti no me hu ne se nyame ne me adi ne ye enti no gospel industry ni de adwuma yi mu de nyame ni me hwamoda never e be crazy that ma wo sense form da there be only me say 20 years Obaapa is still relevant yete Obaapa nka obo Obaapa dia dia na me ni je kra ne say so metike mu a like nipa no betimi ahwe wa sa atwe ne ko wa behwe obi so me bisa se bi wo kwa na me nye makeup am bisa me say ah na den no mu me so nyame ama me favor bi a eda soronko nti me appreciate it so much. You know, yeah, I'm very well. So far, so good. Well.